Yada CBM yesa mo akwa abado Adom TV bedwam dwumadie so yada awrade ase papa na humobro no Adom no aso mene umie no so aye won kwa wan hodin team ne de nyame Adom ye ba ye bibia ye kama enkoyi ekura won na de me ehuni fi se nyame pe ene boafo ba me hwe obi aho keka no a bibia ye kama se awrade ahwe so amade a kyen ne aka nyina won nsem ye da ye nimu nyina won anim nti ode ye mbetwa nso sanso ene ye wogidie nso sei ya hwefo papa bi a waje bre ehwe ye nso nyame bambo ne na basa no eguso aye kese wo no wabusua so eye bedwam 5:30 ne yeba ede nwom no a na fe ye de nkranhyensem Apostle Dr. Nita Ekutegwu aba owie pe de news ne brew news no ne ya wie ya ya ba madaroma ye de bonkrata no ene Adom online stories no to aso radio for su 97.1 ya chiachi amu nyina yema mwakwa ba mu amuti akiri ne bencheye yada mwase ya de bonkrata no ne Adom online stories no to aso anopei Adom na dom ye meni owura Bismarck akwasinsia Boating JP Jordan eni jina ha anopei be me na anopei minchia we na bibia abokode Yakopo Adom waye yenye medase ya papa medase pa o kamfo na wuye ho adwuma kwabrani ni hanso waye ti ho akade ti no o man hina no pe me chia wo o nkwase waye ti erade hwe osomfo ankomra na ora Ibrahim Mahama okay President Mama Nyan okay anya me nwanwa se enya me nwanwa kire se obi ane de odi ne sikaye me kai se emre bi akura bi ana bring tumor hana adwen pa na me panimu bi ne nsam wo bi pa na me sre ne se e di akura bi ono so na me nim no se aso ya no de nkofo otu kwan mo kwaji mo ni sane ma no no obo asori project no ne ade na me se nti me hu sa na me se o we de me fa nkoto nanim na ho mo ame na no yi a wode ma ame ne se ono ne sika no enhwe yarefo eya me wanwa me hu dwebe because o ya sorry like asa sorry wo besi dan obeboa wo ne saade no o de wo betu kwan na o ya saade no o ka ya nam se enti me hwe owura Ibrahim Mahama okay Yes, I want it. So we are it. What's my phone worker? Me do have a plane. Me do go UK. Me do go China. Me do say, to me here, sir. Me ni mo no ne dear no. Okay. Ebi ani for chilling. But me share. Ne ba ko na me ko bisa na me hwe ni die ya. Sampa obi ane de ode ni sika ya mpa. Enti obi ane ne de ono no de no. Ebi a make e be no say onye nipa. But ono so ye de de. Yeah. Owura Mahama Ibrahim Mahama ye papa unkwaso na mesre urade se wo mo ayare like obi owo condition bi say no Adom no ntone so sa na de wo ya na ebura adwene ntiase so and wo ye with ease onam anu say sa na me shraw woni ni aid no because panini de unhu ne direct enti se Rafik no di no amamu a enye yi en ahobrasie bi ni nyame nhira mo ate na ayesa nso a ase ya abuse wo mo enso nye obi afford yare no wo ho conditions bebre so Owura Mahama Ibrahim anopai nyame nhira wo ene obi a wo yesa bebre wo ho ba omo no ye nhunu wo mo omo de ne meda social no so me ye nyame nhira mu nyina maako nyame nhira mo pa na ya na abamu abu na ni da so asa nanso na nyame ayi destiny helper bi no aboa wo ti anopai de me kwasi anything me nyina ka ne se awrade nyi wo destiny helper ma wo unim ne from baby ya ene ya wo koya wo han say la ba 2 months or so ago akwa bi twam saa o twam kono ba bi ida so chia o man ana bibi ho anu wafre no no yi scam ofre akwa no kora o man rough bi ne saa na ade bi na say why ni bibi no obeye ti the whole guy na o kan no kwa no nwa
ho ye ya be ma to ne nsam no o de share ne nsam destiny help just from nowhere nani mbo na the be make say destiny helpers always move around us. Yesuban epambimo yesuban etwembenim benye enhwe nipa soro ene ne form emu na bonfia Ibrahim Muhammad senye ne pictures na nama bontia I'm telling you so hia na bebu na nimtia because the kind of entire obesha no simple senye ne price ne bi ebe wo soro a na ahwe so ahye ne t-shirt no ahye ne slippers ne ebia ne jeans bia kwa hia na obebu na nimtia. Destiny helpers are always around us. Ya no kasa. Yesu ne ban ya de approach you omo. She obia na trentram. She obia na trentram. Enti amani pa na Nyankopon yi na ma so ommo wa brabo. Obekọ sa time na. Go what it you be because o sika. Bu nipa because o pese obi nso bu. Enye destiny helpers nyina na. Eyeska. Eye sika. Onu introduce wa mo obi. Introduce wa mo obi. Ya wa fam de bia fa bo ni pasere kire nipa. O sira ye nto tax en nyame ya me fa tax nto se yeso. O sira unwu. Sire kire nipa. What can see the e next week health tips. Okay. Maybe won ko Eba ye neuropathy na nerves. Damage nerves na wo ye ni padua mu a ma wonya atenka yes nerves ni bi wo ye nim obi de ewu a o sere kura so mu na tie bia do kan am say do tu se nipa no wo mu na yo ba na ni mu na nerves no nerves no sere release release and sere basa so sa nya se be ka se e do ba ko pantan Inti no so e wo mo ti bibia yi moderation. Got na do na enye. Stress asa ye se sirinti. Ye be chwe fura kwa panta ese. Ya deliver wo ho a ye do ba ko. Eti abofo ndi omo enche. Omo enche. Ti awrade hyehyira mu nyina ba ko ba ko. Amishra mu pa na yan sha se yan kwa adomonline.com de wo ho no panie I'm broken. Broken e de I understatement. Where you work past South, Mashabi Jenny. Walk candy would moon, the far and Nessie Alcomel. But I'm a boo. Hey, Yakasa, some me and one like shocking. I may have been Tiasi, Branabo Bar has a Friday in Mantiasi. You Yamepe Yantiasi. Jenny will be a kind of where say penny 40 to a coffee. You know who's or him when you say, yeah, no, I was in it. I was throwing him. And one or picture like what person who's at an area as always any party to don't know what but still on 10 of one say. And still, I didn't hear mobile. I didn't hear mobile pa. No boy refuse. Oh, boy refuse. No near name sinning from our uncle. Crab or balcony for me. I'm going to cry that say. Yes, Honi obi timbi ahwe nkora no. Mfa sunsun pankata de maame ne papa so. Sa? Oba tan ti wo. Oba tan bi enwe ne fese de ba bi wagya no. Obi a pese ne ba ene sie no. Ako ba ta ako sie oba sa nwa gu ba. Adaka mana so de. Papa, ento wase. Den. Ba nyame pe. Na fia wo. Ne ho. Enti adomonline.com de wo ho no na fe engineers and planners defend $100 million Azuma gold mine acquisition. So no statement never buy. Yeah. Two bahanuma benye brena fi working kind. I saw what they said no cry can kire mo. O say e wa na say e upper west. Upper west. Yeah. Eno ho asem oba hai wa ha. And Ningo traditional council react to alleged Igbo kingdom. And also no cry. Yes, yes, hard no. Ya bia kan ye nnuanu sentwerefo asemwa utie nkomo na papa ne di in 2013 papa de Igbo king chief no baby no a o kan say obesi a kingdom e wo Ningo ho debi
Yes. Utie interview na oyena. There's nowhere the man mentioned is going to build a kingdom. Do you want to trust her? And I make us yes, I'm beautiful. Yes, and na man picking up. And ye me say, Ningo pram no kind. O secure assassin ana. One of the assassin man. We are talking about a 250-acre land. Wow. Do you think so? Bit me a whole community. I could claim me. Assassin. So you why? So you why? It's na nan no mna tena se o mdani assassin man. And come up no na nan mudi na nan this assassin man. And to be honest, as we speak, the man is not even going there say or kwako secret bien. Because ebusue bi so raise concerns. Who say ebusue assassin? Na nan jijibo mu a. The man ko twa oka. Ebusue raise concern I say, o ma withdraw back as far back as 2014. Nasem. Because he enters a man call, say 2 minutes. Yeah, for the Inquisitor the Bokata and Twasum. OCCRP project on Ghana. Nana's men unveiled. Asset in Dubai pop up. See, Nana no Nameko, where is a better than a good father? I say, better than a good father. Oh, Nana $4. And I Dubai in Tina. Adom too. But I know. Yes, an Ox official who served under Nana Akufo-Addo, named with head for now, in one of the agencies under the Ministry of Energy, has 2 luxury apartments in a plush Burj Khalifa district in Dubai. And Omasha Sebi. No, Dubai, the Ghana 4 projects. Up to now, you know your mama hotel. I can't guess. I don't now. Goldboard has made the CD a brand here. It's my penny John Dramani, Mama Suneka said, Goldboard adornment. You see, no, edge not now. Now, who a year or the award be or the actual source. So 10%. I wish it be possible. Possible. Now then, a penny a cast and I wish. A penny our cast. So please for me. If you know how long, you can say a kind of crescent. Wo, Senyami and Fefi. Na unya tip of na de ko no en hye papa or gold border obetoto Yehowa that's what we are nipa be brain to me fa information ko Ghana yeah go be wie no na for on kwana abeton san na fe otete it is nipa papa ni saad nanim se sami je fi nya nkrofo a e de no kradie e betimi keep secret na pen ko so nya wo so be 10%. I say be ska ye be $4 million na be 10%. Hey and you have boy in it to be fetched na afom so di hu evidence na onu timi fa maybe ni papa na ehi omo ti same penkrofo a osro nyame na gidie ewo mu sampa obetimi atoa no na reka enya sa dia be yekwa yekwa bia da sepa antinu twa na obedi *281# *281# option here 4 twani sesi oda roma twani sesi na padibotwe ba na ode atoaso sika twa na obedi nkrofo odi anu ase oba besia 2k waje acha na taso koboko anope nso igugu ya weda emu aye nwuni wo hia kokobi 1000 Ghana edda machine so sesi ya number keke na wo 10 cedi be 50 ona akro no wafa bedroom nipa ne no so omo mutwa no omo ye 2 omo ye gentle omo de yenjama boys Timesiro Chinese sisi *281#. Bedroom de Ibrahim mama mo. Option in F4. O say Ibrahim mama mo netie. Bedroom to musika no tawo. Anti wo twa. Unya akonya no watwa. Chinese sisi ye ko ipadi na body sports no etwa so. Wiki mu nyina so ate se ye ka men's health. Wadaro makwasinsia eni diem. Nye watie bi amame. Na wo de abo ho ban. Thomas ni AB Madaroma Stefano munyina muntie ye fie ye ansa ne akwa abonten ti se make na obi beba na akire aye de aya e hadwen ti Madaroma nya se mi bu monim tia do am do munti weba weba ene webek se mum ye mpesam confuse ye adwuma mo tie men's health na ye de ba 5 minutes ye nche health tips ye wie pepepe ahunse pebeba ene sister Sunday bi oye guy obeba na afi ono abo ne gina hodi asemi di kan ye behwede ene ko prison
Twaso. The state of our prisons. State, you know. The 1 cedi 80 pesos na de ma prisoners. Asemo. Ni akwa akodi ni prison penfo so di komo. Asem yesi ho. Asem yesi ho. Ti eno so kwasi be ba na afi watena se de pensem mu aba. Ono mo de ona ho mediem kakra. Edwuma na den. It's not for the week. Ti wo ho a ese kwabra ne ko 1 week. Ti nyame Adom obesa aba. Okonso ebi oba ebi nso beko. Nti wa hu asa na tie. Enye easy wa ho ache so ya we de esa eku sa no. Oba adwen no nko. Asa sori asa da asa freka se. Wonam abu asa wo sori se enye easy. Ba sori kwa ye adwuma sori ye adwuma. Yeda ase kwasi ye wie. Yeda ase Radio Force 97.1 yeda mo ase pa padibochi de akudie mo nsem no etwaso.